Assalamualaikum. Hai, Kiban, Pak Kondinan. Hai, Hana Dukuna COVID. Oh, anjir Vino. Tanya karena COVID nyo harus berjarak. Hai, itu tuh Dawinan. Masker Hana. Do mundur le, mundur bacu. Mundur bedo todak. Kenan du. Masker Hana Cit. Oh, jadi danyo angak COVID nyoba aman harus pakai masker. Cok drone sabo. Nyodron. Alenya nyodron. Nyo. Alenya jarak di 1 meter. Bah, beto todak drone sino. Drone sino. Anjir. Drone pindah. Oke, pakai masker. Ya, sama-sama jaga kesehatan, Be. Tanya sehat, keluarga, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Bepom. Selalu ingat cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Pandemi COVID belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sayangi diri, keluarga, dan orang di sekitarmu.